Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat. Allah Taala barыңızдардан niyetinizlerdi, tileğinizlerdi kabul kılgan bolsun. Bizden bugünkü temamız hukuk jönünde eken, üy bile müçelerinin hukuku jana mildetleri degen tema eken. Bugünkü temamız. Emi içinde öyle karasak, hukuk degen nerse var, anan mildet degen nerse var. Ekosunda iki başka bir bölü alışıyoruz gerek. Misal hukuk degen ne? Misalı her bir adam ilim alууга hukuku var. Erkek bolsun, ayal bolsun, al hukuktu. Anan oyun aytuuga hukuku var. Erkin, süйлө, жабоозуңда дей албайбыз. Мисалы, oyun айтканга ар кимдин укугу бар, мисалы. Дин тутуу мисалы эркиндик укугу бар, мисалы. Туурабы? Кааласа мисалы намазды окуйт. Эч ким мажбурлап айтаны, намаз окуба, орозо кармаба деп туруп, аны эч ким мажбурлабайт. Анан балага байланыштуу милдеттер бар. Эми бала, мисалы бул жашоого келгенден кийин, ал кийим кийгенге укуктуу. Ата-эне ошону камсыз кылыш керек кийими менен. Бул эми ата-эненин милдеттерине кирип кетет. Анан теңдик деген укуктары бар, мисалы, тең менен тезек кабы менен дейт кыргыздар. Мындай укуктар бар. Анан милдет деген нерсе бар. Милдет дегенде мисалы ата-эне же болбосо айрыкча ата үй бүлөнү каржылоо бул милдет. Багам деп үйлөнгөндөн кийин багуу бул атанын милдети. Нике кыйганда билесиздер, молдеке түшүндүрүп айтат, эркектин аялга болгон 3 милдети бар дейт. Кайсы милдет? Үйлөнгөндөн кийин аялдын тамак ашы, жатаканасы, кийим кечеси. 3 нерсени камсыз кылуу бул эркектин милдети деп бизде айтылат. Бул бизде никеде айтыла турган. Ал эми аялдын дагы 3 милдети бар. Кайсы милдет десе, 30 күн орозосун кармаса, 5 убак намазын окуса, күйөөсүн ыраазы кылса, 5 каалаган эшигинен кирет дейт. Демек, эркектин 3 милдети, аялдын 3 милдети бар экен. Ошол милдеттерди бул так аткарыш керек экен. Анан бул жерде дагы кээ бир милдеттер бар, үй бүлө мүчөлөрүнүн арасында. Мисалы, үйдүн тазалыгын кароо бул ошол үй бүлөнүн милдети. Энесине таштап коюп отура бербестен, балдары, кыздары үйдө тазалап жардам берүү бул дагы милдет экен. Бұл не? Шариатта көрсөтүлгөн бұл милдет. Үйдүн тазалыгын караш керек. Мен бир ошол даярдан отуруп карасам, мына батышта бир аял көчөгө чыгып отуруп алыптыр. Менин балам үй тазалаганга жардам бербей койду. Ал үйдү тазалабаса мен үйгө кирбеймин, эшикте жатамын деп туруп, креслосун алып чыгып, эшикке жатып алыптыр баягы жердечи. Карабайсыңарбы? Милдетин так билбегендик да. Эми тазалык бул имандан деп койду бизде шариатыбызда. Ошол жагында биз карашыбыз керек экен. Bir-birine bu kömekleş gerek. Bir tuğanға жардам берүү, үйдө атага бала жардам берүү, энеге кызы жардам берүү бул милдеттерге кирет экен. Анан мекенге кызмат кылуу бул дагы бул милдет экен. Мисалы кээде ушундай сөздөрдү угуп каласың, наалып эле. Мисалы өкмөт не иш кылып коюп туруп ал бул деп. Жок, андай эмес. Биз өзүдөн сурашыбыз керек да. Мен мамлекетим үчүн эмне кылып койдум? Эмне пайда келтирдим? Деп туруп не? Ошол өзүбүздүн милдетибиз дагы биз ойлоп коюшубуз керек. Бул экинчи тарабы бар. Мисалы, ошондуктан бизде ата-эненин милдети балдарды кичинесинен баштап мекенди сүйүүгө, мекенге кызмат кылууга, мекенге салым кошууга биз чакырышыбыз керек. Кичинекейинен ошону биз салым чакырышыбыз керек. Мен ушунчалык бай жүрөгүмдөн кетпейт. 92-жылдар биз келгенде ошо чубак жылдар менен чогуу окуганбыз да. Ошондо биздин 2-3 бала Туркияга кеткен эле да. Türkiye'ye ketkenler, biz 3. kursta okanda alar 2 yıl kayra geldi. Uşolar taң kalат da, barıp 3. alık alardın deydi. Uşol mekenge olgan süyüsü, patriot olgan ayam men bağ verdim deydi. Birisi aytat, bir Türk menen tanışmasam, sonun kostüm şımdарды kiygen deydi. Bir tüflü kiy altıp, naşarrak eken deydi. Jaşına tüflü kiybeysin mi butunga? Jaşı jaraşpay kalat eken desem, bu Türkiye'nin zato deydi da. Karasam, bayağı ne? Baldardı kişinesinden ошол nersegi tarbiyalap atat da. O tarbiyalap atat. Ошондуктан биз дагы балдарды кичинесинен мекенди сүйүш керек, мекенге кызмат кылыш керек, мекенге салым кошуш керек деп ошону биз түшүндүрүшүбүз керек. Салым кошкондон жок дегенде көчөдө баратып, жолдо мисалы бутактарды, жаман нерселерди алып туруп койсоң, ошол деле мекенге болгон салым да. Анткени ошол көчө тазалаган биздин бир агабыз, биздин бир атабыз тилекке каршы эжебиз, карындашыбыз, энебиз иштеп калды. Өзү алар иштебеш керек болчу. Şeriat boyunca. Үйде oturuş gerek bolçu. Erkekler namussuz bolup kaldı. Milletimizi bilbey kaldı. Milleti düşünbey kaldı. Oşo sebepten bizdin kartagan apalarımız, ejelerimiz, karındaşlarımız ne? Köçe şıpırıp жүрөт. Oşol enebizdi. Bazarda oşolar ne? Semçike satıp жүрөt, көтөрүп алыптыр.
Köşede stolçuk koyup otur, oşol jerde temeki, kurut birdemkelerden nasıl aydı satып oturat, oşol apalarız kartayganda. Oşol uyga oturguzуp koyup bagış bu erkek balanın mildeti bolчу özü negизи bize şeriat boyunca. Tilekке karşı biz mildetibizdi bilbey kalgandыгыбызdan oşondoy körünüştör bizde orun alıp atat. Эми dağın dini mildetlerimiz var. Bu bizde dini mildet bizge namaz. Namaz Kuday tarafından bizge жүктөлгөн mildet. Jetim jesirlerge jardamdaşуу bizdin dagы mildetibиz. Misal bizde orozoda ne? Orada piter çıkarışımız gerek. Şu muhtaçların hakkısı. Zeketimiz var. Zeketli çıkarışımız gerek. Görmüşlerim. Ondan sırtkarı sadaka degenden sonra sadakalarda çıkarıp biz yardım verişimiz gerek. Buna multuğanlar bizde dini mildetlerimiz var eken. Anadaki mildetler, misal atanın balak olgan mildeti, balanın atağı olgan mildeti, bütünle barısı şariatı da göstertilgen. Engele birinci alıp qaraytıramızsak, uy bile bu ballarını kiçinesinden tarbiyalaşıyoruz gerek. Araplarda Künye'de koyup, Peygamber dili Abul Kasim de koyup. Misal tüştük tarafta oşonday söz var, tergit. Küyösünün atını aytpayt da. Balasının atı almaz bolsa, almazın atası, almazın atasından sırağla, almazın atası bilet dep durup, oşentip tarbiyalayt da. Kiçinesinden, bayağı jerde. Baldar, demek bu atam bilet eken, atam atını aytpayt ele dep durup. Anan balanı değil, alarda oşanda kiçinesinden başta balası töreldi, nevresinin atını koyup koyup da. Almazın atası. Asanın atası dep koyup koyup, men balam at asan bolat eken de bayağı kiçinesinden beri başka duh menen çoğayet eken de bayağı jerde balaçı. Yemi karap görmüzler. Bu jerde bala üylөнгönde bu ayalını tandaş gerek. Kelecekteki baldarımdan enesi kanday bolat dep negizgi milletlerden biri eneni. Kelecekteki boloçok ayalını tandaş gerek. Oşol ne? Alma sağından alыс düşpeyt deydi. Atası enesi kanday bolsa oşondoy bolat eken baldары. Eneni tandaş gerek eken. Kız dagın ne? Juuç kelseyle ketip kala berbey. Kız dagın tandaş gerek. Kelecekteki baldarının atasını tandaş gerek. Bizde keyde baldar aytабыз go. Men özüm tanda alam. Çertip tanda alam deydi. Bäleni biz tandabayбыз. Tanda alabыз da erkekler. Bir kızga ortadan kömbey koyuyor. Ekinçisine orasın, ekinci karap durup makul dep durup seni tandap makul bolup atat da. Demek sen tandalı otasın. Tandagan joksun bu jerdeçi. Biz tandalıp anan oşogan ne? Eğer seni tandabasa yok tibeyimse başkanı izlemekmiz da to'g'rimi? Demek biz tandaganday bolup atабыз, biroq oşelle vaqtda biz tandalı otabız. Demek erkek dagı tandaş gerek bolacak ayalın, kız dagın kelecek küyösün tandaş gerek. Nege? Sebebi oşo baldardın kelecekte kanday boluşu oşo üylөнгөнгө чейинки tandooga байланыштуу болот. Andan Kırgızda söz var. Mal esini tartmasa aram ölet dep koyot. Malaganda suraştırasың go туурабы? Бул кимдин уйу экен бул? Sütü жақсы эле экен, өзүн өзү эми болбойт бекен деп туруп аял жерде малаганда сураштырасың го. Анан келечекте балдарынын энесин алып атканда кантип ошол аялыңды сен сураштырбайсың? Бизде жет атасына чейин сүрүштүрүү деген бар го негизи. Ошол туура эле. Ошонун баарын караш керек. Анан Кыргыздын макалада эле жөндөн-жөн айтылган эмес да. Дайым эле айтып жүрөбүз. Атасы жиндинин бирөөсү жинди, энеси жиндинин баарысы жинди деп коет. Атасы жинди болуп калса, балдарын enesi tarbiyalar eкен. Koy ölüme oturayın. Жақшына ol. Атаң тартып қалба. Жақшына ol deydi eкен. Kokuz birösü atasını tartып қалыşı mümkün eken de bayağı жерде. Atası cindinin birösü cindi deydi. Enesi cindinin barısı cindi deydi. Enesi cindi olsa kisere köpü olup çıkıyor eken de bayağı жерде. Köyünçe bu enege baylanıştı bolat eken de. Enege baylanıştı bolat eken de tarbiya. Oşonluktan bizde şeriatımız boyunca kaysi erkek üylendi, üyleнгенде balasında ayalında dini bilimi çok bolsa, akça төлөйбү, же bir mugallimdi жалдайбы, ayalga dini bilimdi alıp beri erkekке vacip bol esептелет. Mildet. Nege? Себеби erkek bala çaka bagam dep ertemenen ketetan keçinde kelet, köyünçe oşon menен alek bolup kalat eken dagın, үйдө köyünçe ayal bolat eken da, baldar menен. Kana balam tamaktan murdagı duanı sen ayt. Kana balam sen tamaktan kийинки duanı ayt dep turup, baldardı tarbiyalap, үйrөтө турган бул эне болот экен. Эне болот экен. Misalı enege Kuday talam tarbiya jabında şunda sabırdı bergen eken da. Misal mektepte okup körgönsüzler da ataң kimin yerin ataңa ыр жаттаткан силерге жаттата албайт ата. Энебиз жаттатат го баягы жерде. Кет тур. Кана отур деп туруп, оюнчук ойноп отуруп, алдалап туруп, не ошол жерде сага ошо ырды жаттатып коет. 10 жол болсо 10 жол кайталат, ошол ырды жаттаганча сабыр кылып отурат. Атаң эч качан отура албайт сенин жаныңда.
5 minutta oturuşu mümkün. Men garantiya berem, anan aşık otura albaydı. 3 yıl aytat, 4 yıl aytat, kaytala albasan sen bir muştap jalpak jojogla koyuшу mümkün da bayaq жерdeçi. Yeni bayqı savırqlat eken da, yeni bayqı savırqlat eken. Misалы barıp tur бүгүn үйүңүздөрдө ошо İhlas Surasını jattatıp görüңүздөр baldarыңыздарга. Kıska elestir. İhlas Surası. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuven ahad. Kıska uşu süreni jattatıp görüңүздөр. Bir balаңызга өзүңүz jattаттыңыз, bir balаңызга аялыңызды айттыңызчы. Ошо jattatıp görüңүздөрчү. Kança вакытта jattата алат экенсиздер. Erkekte sabırı yok. Antiken tabiat андай эмес да. Ayal tabiatından tarbiyeye baylanışkanda. Oşonduktan biz erkek ayaldarga dini bilimde alıp beriş gerek. Tarbiya köyünçe bol enege baylanıştı eken. Bir misal, anam bu жерде atanın da mildeti, oşol ömede balla çakan üybilerini bakkanda tamak açtı taza tavış gerek eken da. Kurgak, çay, nan bolsa dağın mangday terminin bolsun deydi. Mangday terminin adal bolsun deydi. Eğer de aram tamak bolu turamasa Kuday saklasın kıyamet günü Kuday Taalamның janında oşol balabız bizi jakalayt eken. Allah'ım oşol atamды tozokka sal, oşol maga aram tamak jedirgen. Allah'ım atamды tozokka sal, oşol maga arak içkendi үйrötkön dep turup. Sebep bizde şeriatda ereje var. Al qudwatu qabla da'wa. Bizde meşitin uran oşola ügüttön murda үлgü bol dep turup 2011 meşit açılgan bolsa bizdin iman meşitinin uran oşol. Ügüttön murda үлgü bol deydi. Siz balаңызға өзіңіз сабақ беришиңиз керек. Үлгү болуш керек. Өзүңүз анан тамекини тартып отур, балам, сен тамеки тартпа, сен жаман болот деп анан өзүң тамеки тартып насаат айтсаң, укпайт да, туурабы? Укпайт да, алмасагынан алыс түшөт дейт. Ошондуктан биз өзүбүз ошо балдарга үлгү болушубуз керек экен. Анан тамак адал болсун дебедикпи? Тамак адал болсун дедик. Мен бир мисал айтайын. Bir kişi bazardын жанында жашайт экен. Anam balasın bire kuup girdi. Ve karavaysın mı buna? Senin balan 3 gün oldu. Menin su satkan çanaçımdı teşhis salıp atat. Bizde Kudayga şöyle su jakşı. Arap memleketlerinde su satılады eкен da çanaçka salıp alıpçı. Nan kuyup. Makul dep tur anan bayakı sodegerde jönötüp ekөөsü otur oylanıp tur ayal menen kүйөөsü. Balaz jön mындай болуп калбайт. Бирөөсү айып болсо керек. Каяктан болушу мүмкүн деп сурап ойланып туруп, ойланып атып бир убакта ayalı ayıp mende eken dep tur. Kantip dese, oşol bala boyumda var kezinde, kursağımda kezinde. Үйгө konak kelip kaltırıp çını jetpey kaldı. Anan koşunaga barıp suradım. Çını berip turчu ekөөчө dese, makul dep үйüne kirip ketти эле. Үйүнүн жанында сонун лимондар өсүп турган экен. Bayakını çıday alбай, iğne менен teşip alıp turup, oşol limonun suyundan sorgan elem deydi. Ejerde karazаңар, iğnenin kursağında uğurluk менен azıktanıp atat. Bayaq bala 6 yaşka çıkıp kalganda iğne menен teşken da enesi. Bu ne? Bazarga varıp oşol jerde su satkan adamların çanaçını tisip saladı eken bayaq жерdeçi. Anam bazarçı arızlanıp kelgenden keyin bayaqı sebep bilindi da. Ошондо bilindi. Bar oşo koşunanın razılığını sura deptir da. Ошондо ayal aytat deydi. 6-7 yıl ötüp ketdi. Men kantip surayмын dese, kүйөөsü aytıp koyet deydi. Sen azır barıp suragın, koşunanın razılığını suragın. Eger razılık surabasaң, balаңдын iğnesi bargan sayın çoğayat degen eken. Görбейсиңер. Ошондуктан tarbiya bu tamak aştan dagы baştalat eken. Anan ne? Dini tarbiyadan baştalat eken. Oşoga her bir adam oşo ayalına dini bilimdi alıp beri bu vacip. Eger de milletingizden kutulamın deseňizler, muna bizde ayaldar bor var. Jeňemderdi, men teң tutarım, ayaştardı, menden kişiler, kelin baldardı jönötüңdür mına uşul jerde. Jumasına bir jol kelip sabak alsın, үйрөнсүn, Kur'an okandı үйрөнсүn, adal, aram degen nersени үйрөнсүn, namaz, oroza, daarat, gusuldu үйрөнүp alsın, oşol nerselerde. Үйрөнүp alış gerek. Үйдө таза тамак кылса sizge деле жакшы да. Ошондо караш керек тугандар. Бул не сиздердин милдетиңиздер. Биз бекер кылсак эч ким келбеди. Платный кылып койсок келип баштады. Ошо айына bir 1000 сом кылып койдук. Жумасына кел 3 жолунан келип сага алып кетип турсун. Жөнөтүңүздөр ошол байбичеңиздерди келип сага алып кетсин. Динди түшүнбөсө дагы кыйын да. Дагы bir şeriatта захарат деген нерсе бар, гусул деген нерсе бар. Ал нерселерди дагы биз билишибиз керек да. Эгер сен даратың жок жүрсө, гусулуң жок жүрсө, бул кандай болот? Ошондо караңыздар тугандар. Себеби кызды эгерде
ата энеси үйрөтпөсө, анда үйлөндүңбү, эркек сен үйрөт ошол нерсени. Дарат, гусул деген сен үйрөт. Bir külkü okuya, biri üylөнгөндөн кийин эми гусул кылат да. Анан улам эле гусул кылып, күндө гусул кылат экен, баягы кыз андай үйдө тарбия көргөн эмес, дарат гусулду түшүнбөйт, энесине арызданып барыптыр. Күндө эле жуун дей берет, күйөөм десе, баягы балага кайненеси келиптир. Эмне менин кызымды күндө эле жуунта берет экенсиң, менин кызым эмне сага өрдөк беле, жумасына бир жолу баняга түшсөңөр болот да деп, баягы күйөө баласына разборкага келиптир дейт. Көрбөйсүңөрбү баягы жерде. Мен кызым өрдөк болса күндө жуунта берет экенсиң муну деп. Демек, ошо жууна турган шартыдан түзүп бериш керек үйдө, аял затына, эркек болгондон кийин. Анан бул жерде дагы бир маселе бар туугандар. Эркек өзүнүн милдетин билиш керек, аял өзүнүн милдетин билиш керек. Эркектин милдети ошо аялга бир жакшы мамиле кылыш керек. Мисалы, Хазирети Умардын убактында барыңдар эле билген окуя, бирөөсүнүн аялы начар экен да, кыйкыра берет экен, ошол жакшы чыгышпайт экен да. Анан Умарга bir арызданайынчы бул, не кылсам болот бул аялым деп барса, Умардын дарбазасында турса, Хазирети Умарга аялы кыйкырып атат экен дейт да, баягы жерде. Сен андайсың, мындайсың эле кыйкырып атат экен. Анан байкуш тиги киши, менин башымдагы нерсе бул падышанын деле башында бар турбайбы? Анда эле кыйкырат турбайбы деп коем мен эми арыздангандан эмне? Бардык эркектер, аялдар окшош эле окшойбуз биз деп туруп кетип баратса, Умар коем ошол аялым жини басылсын деп туруп сыртка чыкса, бирөө кетип отур. Берген. Не келдиң десе, мен жөн эле келгенмин десе, жок, сен жөн келген эмесиң. Бир жумуш менен келесиң. Не жумуш менен келдиң? Айт деген экен. Мен ошол аялымды арызданайын деп келдим эле сага. Көрсө, кыйкыра берет мага. Сен деле аялың кыйкырат турбайбы десе, Хазирети Умар айткан экен. Менин аялым тамагымды бышырып берсе, нанымды бышырып берсе, кийимимди жууп берсе, баламды карап берсе, негизи бул анын милдети эмес. Бир ошолордун баарын жасап берсе, мени зынадан калкаласа, анан ошонун баарын аткарса, мен кантип бир жолу кыйкырып койсо сабыр кылбашым керек деген экен да. Көрөсүңөр. Демек, биз эгерде ошол жагында бири-бирибизди түшүнүп, милдетибизди биле турган болсок, бири-бирибизди сыйласак, бул эмне? Бүт баары проблема чечилет. Себеби бизде мына бир колдон үн чыкпайт да туугандар, эмне? Эки колдон үн чыгат. Ошого аял кыжырданганда, эркек тормозду басып коюңуздар, аял мынтип чарчап калат да. Баягы жерде. Биз стресске чыга калабыз да баягы жердечи. Анан авария болуп кетет баягы жердечи. Ошого бирөөсү жинденгенде, экинчи тормозду басып койсун, экинчиси газды басканда бул тормозду бассын. Себеби бул гонка кыла турган жер эмес да. Биз эмне? Ошо бейишке бара турган жол булчу. Аман эсен жетейик деш керек да баягы жердечи. Аварияга учурап калбай баягы жерде. Кудай сактасын. Эми азыр бизде бир 2 мүнөт убакыт калды. Дагы бир мен айтайын. Бир олия айтат экен. Эгер аялың начар болса, олия болосуң дейт экен да, баягы жерде. Менен кантип десе, мен айтат дейт. Bir kişi olaya eken alırsan bir ökeltir dedi. Men ошол эмеге bir duasını alıp olayım. Olayadan dep kelse, үйүндө жок экен, эшикти такылдатса, баягы олия кишинин аялы чыгыптыр. Акен, балача келди. Ошого келдиңби? Ал деген ит да, ал деген эшек да деп эле жаманда баштаптыр. Жердечи. Анан мен муну олия деп келсем, мунун аялына кара деп көңүлү чөгүптүр. Көңүлү чөгүп, кайра кетип атат дейт. Кетип атса, жана олия киши отун көтөрүп келатат дейт баягы жердечи. Hem taksir men atayı sizge geldim ele bir jolugayın, baharlaşayın deyip dese, үйдө жок экенсиз десе сөздүн төркүнүн түшүнүп турдаган аялым эсен сарсана болбой кыжалат болбой эле кой. Аялым өзү ошондой. Мени олуя кылган ошол аялым дейт экен. Кантип десе, менин маңдайыма ушул аялды жазып коюп коем, сабыр кылып чыдайын. Kokkosu men муну менен ажырашып кетсем, дагы бир эркекке тийсе, анын да башына жаңгак чакпасын деп мен сабыр кылдым дейт. Екіншіден дайыма дуа оқып, Аллахым ошо аялыма иман бер, инсап бер деп тажидке тура берип, өзүм авлия болуп кеттим деп айтты. Баягы жердечи. Көрбөйсүзөрбү? Демек, аялым начар болсо, олия болосуң деген ошол туугандар. Ошондуктан бул жерде эмне? Эң негизгиси биз милдетибизди аткарышыбыз керек. Аял эркек милдетибизди так аткарсак, балдар иншалла бизди көрүп туруп адептүү болот да. Балдар бизди көрүп адептүү болот. Кудайым буйрса.